На моje големо задоволство имав можност да разговарам со пилотот, падобранецот, актерот, човекот кој буквално од дното се издигна и сега води еден сосема поинаков живот. Неговата многу инспиративна приказна ја имаме сега во продолжение, а човекот со кој што разговарав е Феџа Штукан. Погледнете го и се надам дека ќе ви се допадне. Svome Aletu, kolika ti je plata? Plata mi je nesaglediva. Kako? Nisam dobio posao. Znaš, to je malo šapica isfantazirala, znaš, onda od ove kalje, ti se skalji mozak i onda ti ne znaš šta je fikcija, a šta je stvarno. Kad ovom grupom u facu leži, odmah znam koliko je šalim se, Bona, šapka, šajka. Slavimo, hajde malo. Феџа, добро дојдовте во Неделен микс и добро дојдовте во Скопје. Hvala puno. Вие сте дел од Рута, фестивалот кој што се одржува во Драмскиот театар и настапувате со представата Мирна Босна на авторот Борис Лалич. Ова е практично босанска комедија за преживување, така вели авторот. Кажете ни нешто повеќе за вашата улога и за самата представа. Pa predstava govori o tome kao o dvije porodice koje žive dugo u komšiluku, jedni preko puta, drugi u haustoru, i pošto su standardno kao i većina ljudi u BiH, da ne kažem gladni, ali na tom nivou na tom nivou te nekog društvenog standarda, padne im na pamet, zapravo mom liku padne na pamet da zarade nešto, neke dodatne pare time što će da prodaju marihuanu. Molim te, budi sa mnom u ovom, ne radimo ništa loše, ne radimo ništa, ale mi smo očajnici. Mi radimo očajnu stvar, ljudi smo na svom mjestu. Kad vide kakvi smo, na šta ličimo, preziru nas, mrze nas. 2 mjeseca ja razmišljam o ovom, ko bi za nju ikad rekao da se ovim bavi. Ko bi za tebe rekao, niko, nikad, niko vas zna, niko vas ne zna. Slušaj me, babi, ja radim sve. Ja sve radim, ja dobavljam, nabavljam, pregovaram, dogovaram, vi samo tako radim. Koji radi? Samo razmislim. Nikad nas ne čuva. Ako nas uhvate, ne, nisam rekao kad nas uhvate, ako nas uhvate, niko od nas nema dana murije, nema kaznu za parking. Nemaš ni auto, svaki. O tome ti priča, sudija kad vidi kakva smo bijeda, da će nam uslovne kazne, pustit će nas, ne mogu na ništa. Samo da kažem, ja inače ne volim puno da pričam o svojim likovima koje igram, jer jednostavno ne mogu da nikakvu ocjenu ispravno donesem o tome, jer sam previše u materijalu, previše sam subjektivan da bi mogao objektivno o tome da pričam, pa izbjegavam u principu i da dajem neku ocjenu da pričam o predstavama ili o filmovima ili o serijama i o mojim likovima. Mislim da to stvarno nema veze sa mnom više. Но тоа публиката па на друг начин го зборува. Публиката го зборува затоа што имате одлични улоги и во моментално во Нечиста крв и во Клан, но мора тука да се спомни вашата... Не знам, то се овде гледа, не? Па гледа се, да. Да, така и прочам меѓу другото и ве познава македонската публика, а она што е уште пофасцинантно е што вие имате и холивудска кариера, како на пример во филмовите Курск, Последна мисија, Совршен ден, Дете 44. И сега еве од Балканот да се префрлиме на Холивуд. Што за вас значи искуството во Холивуд и како е да се снима таму? Pa nije sad to toliko puno drugačije, iskreno, osim u količini toga svega što vidite na setu. Ali u principu radi se na sličan način, mi svi govorimo istim jezikom, filmskim, iste su, mislim, taj filmski jezik nekakav
kojem nas uče od akademije pa nadalje, govori se tako svuda na svijetu, samo što je, kažem, budžeti su puno veći i onda kad dođete na set jednostavno od cateringa, od sve organizacije, vidite da je to neki drugi standard. Ali radimo po istim principima, nije ništa drugčije. Naša oprema koju mi koristimo na setu i oni je ista potpuno. I za ton, i za sliku, i za svjetlo. Kamere su iste. Naši profesionalci odavde su profesionalci i vani. Ne bi se postidio nigdje s takvom ekipom i vani, samo eto opet. Kažem, puno je veća mašinerija, puno veća organizacija, puno više ljudi je zaposleno. Да, меѓу другото, прочитав дека поради вашата висина од 1,96 м не ви е доделена улогата и на Джеймс Бонд во Skyfall, како што разбрав, така? Pa to je tako i masu drugih uloga nisam dobio zbog visine, jer jednostavno glavni ti likovi koji igraju glavni glumci su obično niski. Nije to pravilo nikakvo, ali obično jesu i onda kad ja stanem s njima u kadar jednostavno izgleda presmiješno i се издвојува. pa da, i nisam ja James Bond. Da je James Bond visok, ja bi morao biti manji. Да, инаку би ви прилегало, зошто да не? Po mojoj logici nekoja, pošto sam imao nekoliko scena baš sa Danielom Craigom, tamo smo radili probe, bio sam nekoliko dana u Pinewood studiju, tamo sa Mendesom i sa čitavom ekipom, sa Bardemom i radili smo probe i jednostavno na kraju smo sjeli i pogledali snimke tih proba, a jednostavno izgleda presmiješno i ja sam rekao nemojte se uopšte osjećati loše zbog toga, vidim sam u čemu je problem, ja odoh, pa drugom prilikom ćemo se vidjeti. Добро, но во некои улоги сигурно треба ти повисоки луѓе, така што Pa ne znam, evo recimo u Savršenom danu sam radio sa Benicijom i sa Tim Robinsom, s Beniciom del Torom i Tim Robinsom. Tim Robbins je 1,96 m, on je najviši Oskarovac na svijetu. Iste smo visine, Benicio del Toro je 190, ja mislim. Tako smo tu negdje bili, ali da su oni niži od mene sigurno ne bi nijamo. Jer jednostavno ne da agencija koja zastupa njih da niko njima prilazi u tom nekom, čak ni da ne govorim kvalitetom, ali ni po čemu. Jednostavno neće niko da trpi. Bio sam na castingu za film sa Tom Cruiseom, koji je on producirao. On je nizak, ako već zboruvаме. Jeste, on je visok. Ja. Ne, nizak. Ma ja, to sam mislio. Ali on je producent filma bio i meni je casting direktorica rekla izađi, molim te na taj casting, nećeš dobiti ulogu odmah da znaš, jer je on producent, on neće trpiti nikoga iznad sebe, ne samo po visini, nego nikako uopšte. Nema potrebe da on to sebi dozvoli. Da mu iko može parirati u filmu. Jednostavno, on odlučuje ko će igrati. I ona rekla mi je, nećeš dobiti ulogu sigurno, ali izađi jer vrlo je moguće da ćete vidjeti drugi ljudi koji rade castinge za druge filmove pa ćete zoviti. I stvarno sam na osnovu tog castinga igrao kasnije u Missing seriji sa Donaldom Sutherlandom i u još jednoj sa Ashley Judd i Sean Beanom. Zbog toga što sam izašao na taj casting, tako da negdje izgubiš, negdje dobiš. Mislim, uglavnom izgubiš, izađeš na milion audicija, prođeš jednu godišnje, dvije, to je to. I to ako si jako sretan ili, ako baš nešto tako traže, u principu uglavnom gubiš uloge. Nije da ih dobijaš toliko često. Mislim, igrao sam možda 10-ak projekata hollywoodskih, 10, ne znam, možda 10-ak, 12, ne znam. Sad sam igrao u Beogradu, isto jedan američki film. Sad idem da snimam još jedan. Se snima vo Belgrad, to je amerikanski film? Da, sad je došla jedna produkcija iz Hollywooda, rade 6 filmova u Beogradu. Eto, baš u Beogradu. I во еден од тие учествувате и вие? U jedan sam završio, drugi sad idem da snimam za koji dan. И можете нешто, барем да ни откриете кога барем се планира премиера на тие филмови? Ne znam to. Znaš, kad radim takve stvari, kad izađem na audiciju, posle toga zaboravim da sam izašao i onda ako me zovnu, super. Radio sam skoro film, skoro ima 3 godine sa Terensom Malikom, a na audiciju za taj film sam izašao prije 13 godina. Na vistinu? Da, znači čovjek je radio 10 godina casting,
a 18 godina je spremao film. A zašto така? Mislim, Pa to je golem period. svaki čovjek, svaki taj, mislim, on je baš naš čudan lik i posvećen svom poslu i čudan je, znaš, on toliko radi i pripremu. I postoje njegovi filmovi koji su snimljeni sa velikim facama hollywoodskim, koji nikad nisu izašli, za koje se ne zna ni da su snimljeni uopšte. Ovaj je u montaži već 3 ili 4 godine. I ne znamo hoće li ga I od što izbaciti. zavisi to finansijski? Ne, ma kakvi, on ima otvoren budžet, on može potrošiti pare koliko god može da zagrabi i zamisli. Znači sad smo radili scenu koja u tom filmu za koje kulise koštaju, mislim, 16 miliona za jednu scenu. Za jednu scenu, to se moglo I snimiti toliko vreme im treba da montiraat. Evo sad montira ga već 3 ili 4 godine. Ne zna se da li će ga Fascinantno mi je završiti. to da toliko vreme. Pa on je fascinantan lik, on je stvarno. U jednom kadru vidite ga da peca mikrofonom, glumce snima ton, u drugoj je s kamerom. Svuda je na setu, on snima. On, mislim, zaljubljenik je stvarno. Baš uživa во тоа. Da. А Феџа, еве сега од една серија на друга, од Холивуд на Балкан се префрламе и ми текна на нечиста крв дека вие всушност зборувате српски со албански акцент. Како беше тоа за вас? Ma, to je bilo naporno. Mislim, ne mogu, ja kad kažem naporno, puno je tu rada, hoću da kažem. Ne mogu reći da je naporno, jer volim da radim taj posao, pa me zabavlja kad ga radim. Stvarno, ne radim ga i ne mislim o njemu, ovo je teško, nego lako je, ali treba ga puno. To je jednostavno zahtjevno i mora se stvarno puno raditi. Teže mi je bilo naučiti srpski sa albanskim akcentom nego albanski koji nikad nisam u životu čuo. Zapravo nisam imao priliku da zapamtim melodiju, ali jako je zahtjevno bilo. Jako zahtjevno. Radio sam ga baš puno. Inače, kad se spremam za ulogu, otprilike ponavljam tekst oko 200 puta da bi uloga bila kako treba. Mislim, ima tu još posla uz ponavljanje, ali hoću da kažem da ponovim taj tekst oko 200 puta da bi ta uloga na kraju bila to što jest. Sad ovo, pošto sam radio na drugim jezicima, je bilo 200 puta, ne znam koliko puta, da bi to ispalo tako. Dok nisam nekoliko ljudi Albanaca pitao je li to tako, rekli su to, nema više ni gore ni dole i to je to. И одлично звучи, не се приметува воопшто ништо. Pa Значи, i буквално par како ljudi iz да... Albanije ne može da skonta da nije Albanac u pitanju. Kush kjo ajo gru që i vrapo ke me ata fëmi? Ташана, Ju hoću hađija. kako bre znaju da ti dam što mi unuke podiže. To što bi ti želeo je jedno. Što bi ja želeo je drugo. Važno je da smo prijatelji. Одлично. Вистина, и самата улога ви е маестрална, но и изговорот феноменално. Вие, освен што сте актер, исто така сте и пилот, тоа мора да го споменеме, падобранец, продуцент и писател. Вашиот роман Бланк навистина дожива позитивни коментари насекаде во регионот. Особено е интересно што е тоа дел од вашиот живот. Што ве потикна дел од вашиот живот да пренесете на хартија? To je trebalo da bude sinopsis za jedan igrani film. Tako je počelo i Anđelina i Brad, pošto su mi već smo kućni prijatelji, kumovi su mojoj ćerki, njih dvoje. U razgovorima oni znaju kako sam ja živio, za njih je to lud život potpuno. Bilo je ludih stvari. Za mene je to život koji sam ja živio, pa mi ne zvuči toliko nešto čudno. Meni je moj život, s tim sam živio i ne izgleda mi kao nešto wow. Ali njima je izgledalo, u razgovorima, pošto su oni piloti, padobranci, motoristi, smo počeli tako da pričamo i onda smo otišli malo u neke druge teme, alkoholizam, narkomanija i to, jer imamo iskustva, ne Brad, ne toliko, ali Anđelina ima. I o tome smo počeli razgovarati i onda su oni predložili da ja snimim, da napravim sinopsis po kojem će snimiti film. Oni će dati sinopsis ljudima da raspišu to u film. Tad još serije nisu bile popularne kod danas.
I ja sam sjeo napisao par stranica i onda sam to krenuo da raspisujem i iz toga je nastao roman Blank. A se najavува i serija za nešto? Ne znam, još nisam o tome razmišljao. Ja recimo ne bi se sad nešto bavio tim, imam drugog posla stvarno puno, a zato je baš potrebno da se neko posveti 24 sata, nemam to. I ne razmišljam, i malo mi je možda i pretjerano da budem u tom materijalu još, bio sam u čitav život je meni taj Blank, pa onda promocije Blanka, pa Blank i sad, mislim, često sam na turnejama sa promocijama knjige po Srbiji, sad je izašla u Hrvatskoj, pa ćemo i tamo krenuti sa promocijama. Za Makedoniju nešto se najavува ili? Za Makedoniju mislim da se prevodi trenutno na makedonski, prevodi se na mađarski, engleski prijevod je završen i objavljen, francuski je gotov, italijanski 2 prijevoda su gotova. U Londonu je recimo na sveučilištu Goldsmiths obavezno gradivo, u Mostaru na predmetima sociologija, psihologija. Po Crna Gora? U Crnoj Gori je trebala da bude, još uvijek postoji ta inicijativa, još uvijek je u procesu da se to desi, da bude lektira za srednje škole. И навистина сметате ли вие дека е корисно секој да прочита книгата, колку што разбрав, особено луѓето кои што имале зависност и кои што сакат да се откажат од тоа? Da, pomaže ljudima koji imaju problem sa zavisnostima, ali pomaže nekom, da kažem, hemijskom principu, jer mi smo svi hemijske mašine, naši mozgovi rade isključivo na principu hemije, koliko sastojaka imaš jedne hemije, koliko druge, to nas čini onim što jesmo. Međutim, sva ta hemija se može usmjeravati i mijenjati. Možemo upravljati s njom ako znamo na koji način. To je ono što recimo ja radim u teatru. Ja svojim mislima upravljam svojim hemijskim procesima u glavi, a publika koja to gleda doživljava iste stvari koje ja doživljavam na sceni. I tako smo hemijski povezani. Ista je stvar sa ljudima koji čitaju Blank, a oni čitaju moje misli, a ispod toga doživljavaju iste emocije koje sam ja imao u tim trenucima dok sam o tome mislio i dok su mi se te stvari dešavale. I na tom nivou hemijski ta knjiga komunicira sa publikom. Na tom principu komuniciraju sve knjige s publikom ili filmove ili bilo šta. I na nekom tom hemijskom nivou ona objašnjava kako se ulazi uopšte u taj svijet ovisnosti, ali objašnjava kasnije kako se iz njega izađe. I onda u tom smislu pomaže puno ljudima i znam ih lično, ljude kojima je pomogla da se skinu s droga, s alkohola, sa kocke, s nacionalizma, jer nacionalizam isto hemijski proces, hemija, miks emocija zapravo u glavi na koji se naš mozak navuče, doslovno kao na heroin. Jer heroin ne radi ništa drugo nego pravi miks emocija od elemenata koje mi imamo u svom mozgu. On napravi svoj posebnu miks hemije. Te hemije izlivene receptore nama daju senzaciju neku, heroin jednu, od raznih emocija, trava drugu, alkohol treću i onda nekome se svidi taj miks emocija i on unosi opet tu drogu jer želi da mu se ponovi to. Jer u nekom smislu kad osjećamo svaki dan istu stvar, bez obzira koliko ona loša ili dobra, mozak to ne raspoznaje dobro ili loše. On samo želi da proizvodi ono što vi od njega zahtijevate. Se naviknuva? Navikne se na to i on misli da vama te emocije odgovaraju i on vam ih daje. Koje god hoćete. Hoćete mržnju, evo vam mržnja. Svaki dan ćete da mrzite. Hoćete ljubav, evo vam ljubav koliko hoćete. Kad se zaljubite u nekoga, to je svaki dan, jel tako? Da. Nije baš... I hoćete još da budete sa A svojim mislima, kažem, upravljate tim emocijama. Jer kad mislite o nekoj osobi nešto lijepo, zaljubite se u nju. Vaše emocije jesu vaše misli zapravo. To je ista stvar, samo sa dvije strane različite gleda. Ali to je hemija. Dobar dan.
dan. Koga trebate? Tebe treba. Mene trebaš. A ti si? Ko sam ja? Ko si ti? Slušaj, prijatelju. Ili kaži šta je, kakva je stiska. Ili... Ja sam iz Norveške. Sad živim tamo. Rođen sam u ovoj kući. И како Феџа успеавте, апсолутно сте во право, успеавте практично од сето тоа, затоа што вашиот живот е неверојатен, колку што ете успеав да прочитам и да истражам, да сепак се издигнете и свртите нова страна. Дали работата е тоа што ве промени, успеавте, да кажам, да се издигнете од целата ситуација, или што е она што ве потигна да кажете, не, стоп, од сега ќе сменам? Morate naučiti, to je isto kao kad biste sad htjeli da ja vam dam prvi put u životu kompjuter i kažem vam, sad preko interneta uđi u švicarsku banku i prebaci sebi novac na svoj račun. To nećeš možda uradiš. Ali ako znaš na kojem principu radi taj kompjuter, ako znaš sve njegove aspekte, onda je vrlo moguće da ćeš jednog dana, trenirajući to, moći jednog dana da uđeš stvarno u švicarsku banku, prebaciš sebi pare na račun. I ovdje se radi upravo u istom sistemu. Ti moraš da saznaš kako tvoj mozak funkcioniše, da bi mogao da ga hakuješ. Ili kako ja mogu da hakujem mozak čovjeka kojeg igram. To je moj posao. Gluma je upravo taj posao. Ja hakujem tuđi mozak, uđem u njega, vidim sve šta je i to odigram ako imam talenta. Psiholozi to rade bez da igraju to, ali znaju isto u stvari, znaju na kojem principu radi mozak. Kad shvatite na kojem principu radi, onda možete da se igrate s njim. Možete da mu kažete jednostavno ne misliš više u tom pravcu, ideš u ovom pravcu. Ne sada je to neki problem da ti kao, ide ti misao loša vamo, ti se boriš u svojoj glavi. Ma ne, ti samo izmakneš da ona prođe i ideš u svom pravcu. Ne, bez ikakve traume i bez ikakvog napora to radiš. Ja sam predajem takve stvari, recimo u pilotskoj školi, tamo predajem teoriju. Upravo jedan od tih predmeta zove se ljudske mogućnosti i ograničenja. To je da znamo koliko smo ograničeni, zapravo šta naš mozak može, šta ne može. A naš mozak uvijek misli da može puno, ali ne može puno. I onda kad ljudi shvate na kojem principu radi mozak, prepoznaju neke stvari po kojima mogu, jer mozak uvijek misli da radi perfektno. Čak i kad se napijete ko letva, mozak misli da radi savršeno. Je li tako? Pa. Ubijedit ćete nekoga momka da je bio s nekom bez ikakvog dokaza. Nebitno je uopšte, samo ćete početi da baljezgate i onda ćete reći, ja vidiš što mi je udarilo u noge, ne mogu da pričam. Nije tebi udarilo u noge, tebi je difuzno udarilo u čitav mozak, samo ti to ne možeš da prepoznaš. Ti samo možeš da prepoznaš da ne možeš da hodaš. Ali tvoj mozak ne radi isto kao što i ne možeš da hodaš. Ništa ti u mozgu ne radi kako treba. Na istom snagom kao što ti ne rade ni noge, ni centar za govor. Sve ne radi. Ali ljude ne možeš ubijediti u to da im mozak ne radi, jel tako? Kažeš pijan si, idi kući, ođe, ko je pijan, spi me. I neće skontati da je pijan zapravo. Mozak ne zna da ne radi dobro, jer ne radi dobro. A sve je tuka? Sve je tu, ja. Да спомнеме малку и за летањето. Вие сте пилот и тоа многу го сакате и летате со Падобран, дури вашата 11-годишна кирка, така се чини? Лета со вас. 12, веќе ете и пораснала. Летимо често заедно, да. И летате со кирка. И кажете ни сега за летањето, како се роди љубовта спрема letaњето, sprema... Pa ta ljubav je kod mene došla kad sam bio stvarno klinac, kad sam imao 3 godine i tako počinje, moja knjiga počinje i završava se na aerodromu. Aha. Jer to sve što je bitno, što se meni bitno desilo se iz moje želje da letim. Čak i heroin sam probao zbog toga što je neko rekao da je to kao da letiš. Jer sam ja htio da letim. To je moja želja od kako sam rođen. I kad sam vidio pilote,
to je bilo to. Ja sam tad postao pilot zapravo kad sam imao 3 godine i kad sam prvi put vidio pilote i stjuardese. Mama mi je rekla, ono su piloti, ja sam gledao, znaš, još mi je taj pilot namignuo. To ne piše u knjizi, ali kasnije su me, pošto su vidjeli kako ih gledam, zovnuli me u kabinu u toku leta da sjedim s njima na kopilotskom sjedištu. I to je bilo to. Znači, ja sam tad postao pilot. Mada ne mora znači da je ta strast tolika kod ljudi koji samo žele to od rođenja. Ja znam ljude koji su postali piloti prije mjesec dana pa su ludi isto koji ja za tim. Znači, taj virus kad te uzme, to ne prolazi jako strašno. Jednostavno nema, protiv toga se ne može. A kako go doživio Znači, si to? ona je rođena na aerodromima, odrasla na malim aerodromima sportskim, mene gledala kako skačem, leti sa mnom, vozimo motor stalno. Ona voli motore i žirokoptere naročito. Ja letim i paraglajder i motorni glajder i žirokopter i plus sam padobranac i plus to sve. I motorđija, predajem sve to. i motorđija sam zaljubljenik. Automobil ne vozite, kola ne vozite? Ili Ovako, poredko? prvo što sam u životu položio, prva dozvola koju sam dobio je pilotska dozvola. Nisam imao za auto položeno ni za šta drugo. Prvo pilotska, pa za motor, pa druga pilotska, pa padobranska, pa kad mi se ćerka rodila za auto. Pa treća pilotska ili četvrta, ne mogu sjetiti. Znači, auto sam zadnje položio, predzadnje, još sam jednu pilotsku dobio kasnije. Toliko mi auto malo znači, to mi je od A do B kad je pljusak ili snijeg. Inače, s motora ne silazim nikako. Ako putujem negdje, ja sad gledam kako je vrijeme i toliko mi je žao što nisam motorom došao, nego busom. Kako vidi u vas Skopje? Ili do prvak je prošetate? Prpat ste tuka u Skopje ili ne? Nisam, ja sam snimio film ovdje, jedan prije 15 godina možda. As if I'm not there se zvao, jedne irske direktorice. Kako se to prevodi ovdje? Kao da me nema. Igrala je Nataša Petrović, fantastična vaša glumica. Nataša Petrović, kojoj sam dao, sad sam bio u žiriju u Istanbulu, vidio sam je u filmu, mislim da je slovenački film gdje je ona stvarno, nisam čitav film shvatio da ja nju gledam, koju znam, uopšte nisam prepoznao. Curu, stvarno je fantastična. Da, ima dobre uloge i tu kakve nas. Vidjet ću se kasnije s njom, poželio sam, ona je baš divno stvorenje i glumica je savršena. Ne znam da li vi znate šta imate ovdje. Pa mislim da, samo treba poveke da se snima tukaj, mislim. To je, na primer, v другите земи повеќе се снима, отколку тука. Тука се снимаат филмови, меѓутоа може и повеќе. А имаме многу талентирани и актери, и режисери. Знам, ја, да. Тука тоа нема збор, меѓутоа треба секогаш или повеќе да се посветиме на култура. Се снима, меѓутоа не толку како што снимате виете по неколку серии паралелно. Ma, dobro, to je sad nešto, sad u Sarajevo krenulo, ja sad u Beogradu radim češće malo nego u Sarajevu opet, ali evo, u Sarajevu smo počeli snimati, dobili smo neke pare od telekom operatera, pa prvi put sad u 30 zadnjih godina snimaju, sad snimaju 2-3 serije u isto vrijeme. Тоа, например, тука го нема. Тука е тако еден-два филма. Pa znaš šta, i kod nas je tako bilo, evo do sad, do ove godine sad je krenulo, a valjda će neko i ovdje shvatiti da to donosi veliku zaradu. Mislim, ovaj posao, da se ne lažemo, se vrti oko koji svaki drugi posao na planeti. Pare su bitne, da se zarade pare, pa kad budu shvatili ovdje da od toga ima puno zarade, počet će se i ovdje snimati, nema šta. Pa da. И Феџа, кажете ни, ете, зборуваме постојано и за мотивација и за убави, да кажам, рецепти за слики. Кажу, мотивација е за аматере. За професионалце е дисциплина. Па навистина е така. Па тако. И ете ваш совет за сите оние кои што сакаат да променат нешто кај себе, да имаат посреќен живот. Може се, Ние то и то постојано во тие уопште интервјута nije зборуваме меѓутоа. teško. To nije uopšte problem. Samo se treba odvojiti od nekih način, sistema razmišljanja na koje smo mi naučili. I raznih, kako se to kaže, to je dio kulture zapravo i tradicije. Mi se moramo malo odvojiti od tradicija, jer one nas koče.
Jednostavno, vrijeme ide brže nego što tradicije mogu da prate. Može se to А уште sve. се држиме од традицијата Ma, во овој регион? Мислам, и Босна, и Македонија. Pa ja, to je stalno naš. Znaš kako, evolucija radi na tom principu da je dijete uvijek malo bolje od svog oca. Samo 0,001%. A ovdje mi živimo tako da ti moraš da živiš isto kao što je živio tvoj pradeda. I evolucija tu stoji. Druga stvar, mi moramo da se miješamo genetski, a to nam religije ne dozvoljavaju. Jer i ljudi žele da se miješaju, njihovi geni žele da... Znaš, kad bijelac vidi crnkinju, on kaže, ja što bi volio da spavam s njom. Ne, ti da, ali to ti... Mozak govori, svo tvoje tijelo govori da treba to da uradiš. Da se pomiješaš genetski sa što udaljenijim genima. Али не смiju. Ali ne smiju zbog religije, tako je. И каков став имате вие за религијата? Pa ja ću reći, za mene je to najveće zlo koje postoji, iskreno. Да, големи поделби има. Се случува да има доста поделби. Религија, политика и така натаму, што не кочат некако. Да. И точно дека треба да не гледаме веќе на тие работи постепено. Pa, mislim... Толку да не сме фокусирани на толку за да не Ма, кочат не. да функционира. To je filozofija koja je nekad mogla da postoji, nekad funkcionirala, ali u današnjem svijetu to ne može. Jednostavno, ta filozofija mora nas držati u takvom srednjovjekovnom mindsetu i da nam može tu istu priču prodati danas. Zato mi moramo stajati u jednom mjestu. Zato se tradicija i običaj stalno toliko doslovno prate i znaš, ne mijenjaju. Jer ako malo otvoriš oči, kreneš naprijed, vidjet ćeš da to nema više smisla nikako. Добро, мислам дека поновите генерации сепак толку не се фокусирани на тие некои правила, меѓутоа уште некои, како што кажавте, традиција од порано не држи повозрасните, да сепак традицијата е важна, нели? Меѓутоа по младите мислам дека толку не... Zašto je to važno, stvarno, zašto to, kome što to dobro donosi, zašto je to važno? Ja to ne mogu da skontam uopšte. Jednostavno ne vidim razlog zbog čega bi to trebao da ponavljam danas nešto što se radilo prije 2000 godina. Postoji jedno pleme u istočnoj Africi, koje je kolijevka naše civilizacije, zapravo Homo sapiens je nastao upravo tu. I dan danas postoji pleme koje živi po apsolutno isto kao prvi Homo sapiensi koji su nastali prije stotina hiljada godina ili par miliona godina. Još uvijek se ne zna tačno. Ali postoji plemena tamo koja žive kao i tad. Jedini razlog, isto, znači iste običaje, iste plesove, isto sve kao nekad. I jedini razlog zbog kojeg su oni ostali primitivni je upravo što su odlučili da će poštovati tradiciju i običaje. Ne postoji drugi razlog njihovog primitivizma. Možete vi reći sad, pa nije to je... Oni su duhovno, mislimo i o duhovno možemo da razgovaramo, ako hoćete duhovno isto hemijska stvar, vrlo materijalna. Duh je zapravo ono što vas čini time što jeste, ono što ljudi misle da će preživjeti nakon smrti, što se jednostavno neće desiti. Ali... Da, mnogo sikakvi verувања постојат, sikakvi... Mislim, 4200 je religija na svijetu. Da. Tako da, nemoguće je baš da su sve u pravu, a sve govore da su u pravu. Да. Феџа, јас ќе ви се заблагодарам за ова интервју, навистина уживав. Hvala puno, super. Се надевам дека и гледачите ќе дознаат нешто плюс за вас и јас искрено со нетрпение ќе очекувам книгата тука да се појави во Македонија. Сам секогаш може да добиеме или од странство и така натаму, меѓутоа сепак да имаме и на македонски убави. Da, pa volio bi ja sam ponio par knjiga u hotelu ovdje, pa mogu vam dati jedno ako čitate na srpsko, hrvatsko, bosansko. Наравно, да. Znaš. Добро, фала ви многу и успеси се на убаво.
дека ќе го завршам неделниот микс. Голема благодарност до вас што и овој викенд се дружевте со нас и со мене и со моите гости. До следно видување следниот викенд. Бидете поздравени. Bye.